Pemirsa, semangat para krama saking Kecamatan Nusa Penida Klungkung pacang rauh ke TPS sejeroning parikrama Pilkada Klungkung 17 November kali tali 24 agang pisan. Akeh sane memualikan Nusa mangda Presiden nyoblos memilih pemimpin sane pacang ngemong jagat Klungkung selami 5 warsa. Krama rantauan sani pacang moali ke Nusa Penida Presiden kepanggihin ring pelabuhan Kampung Samber Kecamatan Dawan Klungkung. Penyatusan leuwih krama Nusa Penida kayun ngantri mangde molihang tiket nyebrang. Manut orti sani kapolihang, krama sampun rawuh ke pelabuhan sawetara ngawit jam 4 semeng antuk tetujon mangde polih tiket nyebrang sani pinika pertama. Petugas loket komang deg-deg ring pelabuhan Nguningayang, penumpang sane pacang nyebrang ke Nusa Penida, 50% wantah krama sane merantau. Wenten sane numbas tiket nyebrang ke Manten, wenten taler sane numbas tiket pulang pergi, wantah mangda prasiderau ke TPS. Pinaka upaya ngarepin lonjakan penumpang, angganing pengelola ngawawahin trip penyeberangan. Sinalih tunggil krama saking di sekelumpuk Kecamatan Nusa Penida, komang Wagendra Mausang, magumana budal ke Nusa mangde Presiden nyoblos, selami puniki ipun meneng tur mekarya ring wewidangan Kuta Badung. Wiadnyana dan Pos Nguningayang.